Dalan, kinapudno ken biag. Sweet, anak ko. Nalayos manin da ito'y balay tayo. Ay, ipangato taman yung dagiti gamit tayo, nana. Ay, ngumat nga tumatan ti danom. Ipanaw tayo lakuman dagiti gamit tayo. Ay na, ayan na nga ingatan ni Manong Mau. Awan matlangan. Kuna nang agpagasolina lang. Aging gaita, awan pa'y. Ni Tatang Mau, saan pa'y mo't anagaw-away? Nangabak nga ta iti sugal. Mabisinak, nanay. Purang di linugaw nga impakanda kada tayo dito evacuation center. Ay na anak ko, anusam ka dita ni. Nagadu tayo apakan unda. Kanayon latada tayo ti adda dito evacuation center no kasta nga adda bagyo. Kaano nga ta nga agbaliw mat ay ti panagbiag tayo. Ada ka mo't kayam dito evacuation center, aning. Ay, uwan manang. Tineksanak ni Sweet, iso nga imayak. Agyaman kami, ante, taimay ka. Ada 5 kilo abagas nga itad ko kada kayo. 2 sardinas ka noodles. Husto mo't siguro daytan at tulong ko. Nayunam mo'ten ama nang tanika si kami mo't. Ay, husto daytan. Marwam kayo mo'ten. Ibagam ngamin ka nagiti anak mo. Kastamotan ka nila kay mo nga agtrabaho da. Sige, mapana ko. Tanda pa'y meeting ko. Ipanton yung driver ko dito. Itiitad ko at tulong ka na kayo. Ay, nagsakit ngagsasao ni ante. Kaslasaan kami ngagkabsat nagsasao. Gusto nanang. Di kayo sangit na kasta. Nasakit tinakam ko kankuha na anak ko. Kapula ang tabak nangan. Kasla sa anak at tao nutratwan na. Adda kayo manayin? Tunggal adda bagyo. Always present kayo dito evacuation. Ay, katanya nga rod ngay. Sigamat, Sweet. Joke ko lang dayjay. Nagsakit kamot amang raba ko. Ngam, apayasan kayo ngamin apumanaw iji alugar. Amuyo lang arudan alalayusan ijay. Ay, ijayak anayana kandi makkel. Jakman amo ka dagiti naganak ko. No apay asaan kami apumanaw ijay. Anyangay, narakrak mo tanjay balayaw. Nakitam ka di? Katuan, nalabsan may kabayatan ti rescue operation may. Barang tarimaanan ni Manong ko Nalabsak ni Manong mo itay amagmag na. Agirig-irig mat. Nabartak sa manan. Rakrak to ba dito ya balay? Apay nga ibagam ti kasta. Imbis ko maatarimaanam. Tanayangin idi bagyo. Masadot akon. Nawalat panahon ko amang tarimaan. Sino nga'y nga ti mang tarimaan? Ni tata nga tibaw niyo. Ay, nabartag ka man nga minan. Dani ako matipibiyang mo ha. Ala, naglilis kayo ti pagnak. Pasal-sali ka. Anya ngay ti araramidam dita. Kunakken ka ngay saganam ti ka nagtamabisinak. Kasta ka kadilatan. Aglaklakay kalaktan aman nugal. Nay, apay nga agsao ka manen iti kasta. Idi katengaan ti bagyo. Dakda kami kinisweet dito'y balay. Sa dino ti ayan mo. Amum lang aruda na napanak nakisugal damagem pailaang. Sugal kala sugal. Saan kamot nga rod ang mga babak? Igawan nakit din iti kanak. Mabisina kaon. Kayat mau, taad adda arak-rakak na ito'y balay. Tapno awan lakit nga rod pagyanan yaw nga agiina. Bayam, Sweet. Ta-request ko kadagiti kakadwak nga umay da tarimaanan da ito'y balayo. Ay, huwan man tani. Ay, nadadaulan ti diding na. Ay, nakaamamak no iti rabi Kunak man no kunam at tarimaanan ni Manong mo. Nabartak mo atong galagawid. Saan ang makasarita ang nasayaat. Kanayon ang napudot ti ulo na. Ni tatang mo ngay. Ay, manugal mo't dayjay. Pasaray saan nga agaw-awid. Takanayon iji sugalan. Ay, unay mo't dagitan a kapamilyamon. Adamot dagiti kakabagyan mi. Nga mabainak mo't adumawat iti tulong kadakwada. Nagbabak ng dagiti kakabagyan yo.
Antim sa di akin ko kay tidakal ang gasoline station dita ili. Wan, antik day jay, kabisat ni nanang ko. Nauman sa namang tultulong kada kami. Gapot tunggal ada kasapulan mi. Iso titarayan ni nanang ko. Oh, anya, sweet. Nag-reply ka din ni Antim Amor si anak ko. Awagan yun ah. Awaga mo na. Mabain ako na mangawag kan kwa na. Agungot tumanan. Day talabain mo mo ti pampanunutam. Antim kabain mo kiden. Da kayon tupay kat pabainan na. Uray ata kabsat ko mat. An-ano maya ti kwarta? Ibagam ana ospitala kat kasapulak ti kwarta. Kasano no maaman na saan apod no ana ospital ka? Ibagam nga rood. Sursurwemon ati agulbod. Ay, sigala kay. Nagawid kan. Na, sino ka kumangagsaw kanya kiti kasta? Kinusan ka na nagawid? Nagbagyo nga dakalat ta dito'y sugalan. Ket, si Kangay. Agbarbartek lang matiam mo nga ramidan, Nagawid ka kit din. Si kati agawid. Kasta kaya ma. Tumakdar ka ditan, tagawid kan. Lakla kaya naman nugal. Hunamlan asino ka? Ha! Tiam mo di ka tutupan, eh? Apa yung tinanugak matangay? Manawan yun na kita mga kumaw! Sige, umasidig ka ta pagdarag at talaga tabibig mo. Sanda katanglan? Ag dinanog kami man iti day talakay no isulti kayat na. Nanang, apay alimtag ti rupa ni Manong. Ay, dinanog ni tatang mo. Anya, ay unay matdaytan. Imbag atad na naganawa kadakwada ijay sugalan. Kababainan ti kastangar aramidan da. Ay, nag-reply ni Antem. Isan mo't? Nag-text kawan no saan. Nagdeksak, oray kitaan nyo ah. Apay nga raw asan ang nag-reply. Kan may sa, mabain ako nga agkaratex. Ala, awagam ta siya ti makisarita. Sige, awagam. Hello? Hello. Apay, anya ti ibagam, sweet. Saan ani sweet na ito'y manang? Apay manan. Unay kamutan. Kasla sa anak akabsat. Kasla na umakan kanyak. Bimak ng kalaang kastakan. Asino ti sana mauma ka na kayo a pamilya? Dawat kayo adawat. Sursuruan nyo mo dati ang trabaho. Ti ko namkit day na imot ka. Apay, maitugot mo ijay langit dagita akwartam. Anya na imot asasawam. Manipod ita, saan akon nga umasidagpaykan ka. Laksiden ka nakabsat kaw. Bye! Ay, salbag. Ay, Nakaungot ka mat nanang. ay saan mo nga awagan day tang Antem? Imout! Pumanawak dito yung balay. Puro kayo amin nawan serbina. Ay, naanak ko, saan ka kumamot agumurgura akasta, Diyan kayo ta makita ti panaggrup-grupan ni tatang. No kayat yo, iso ti papanawan nyo. Saan kumamot akasta, anak ko? Kagura na timbaga ka manugal. Pudno mo timbaga ka manugal Ipapudot mo met aday ta indasar mo amakan. Ipapapudot ko. Anya ti kunan ni Denbar. Pumanaw ka nun, gaputa din anugmaw. Awan gayam respeto na. Kababain ka dagiti tattao nga apa kayo nga agam Nasaysaya at nupumanaw day ta nga artak nga anak mo. Ayan ni Sweet. Agbasbasa iti libro na. Sweet, umay ka man dito, oy. Apay, tatang. Ibatan man day ta libro nga igam mo. Apay manan. Inka isungrod day ta a libro. Adula amin day ta pagsaysayang iti oras kan panawan mo. Adal. Iso nga idi pay nga ibagbagakin ni Sweet asumardengan nga giskwela. Pudno, ti kunan ni nanang mo. Sayang lang ti kwarta iti panagis-iskwelam. Anya kumati maganab mo dita? Eskolarak. Saan da kapagad adalan?
Iso asaan kayo nga agsao iti kasta? Oo, nangeg mo, tisong bat day taburidak mo, bakit? Kasta, tinasursuro na di pagadalan. Sana ka sumarda nga geskwela, taada arapaap ko iti biyag. Diyak kaya ti maitulad iti daytoy a pamilya, nga awan masakbayan na. Bastos, ngagsasaon! Kayat mo, tatungpaan ka, Ay ha? guston lakay, tilamanen pagpupudutam. Naabak ka laeng iti sugal, iso akasta ka. Sweet, gusto daytan. Basa ka la basa. Agree-review ak lang. Nalpasan ti exam tayo, Uray. Kayat ko ti makalpas sa dagos. Mano a classmates tayon tinagikat iti klase. Gaputan na asawa dan. Ay, diyak aramidon ti kasta. Di ka man. Talaga mo't Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ni, Ni antik dati umawawag. Mabit lang. Hello, auntie. Hello, sweet. Ayan mo ita. Adak diti pagadalan, auntie. Ay, kunakon kat. Umay ka dito'y balay inton malpas ti klasem. Adanas ka na pagsaritaan ta. Wan, auntie. Umayak. Nagdakkel gayam at talaga dito'y balayo, auntie. Ita ka kadila ang anak kaunag dito'y balay? Wan, auntie. Idiin may kami kaninanang. Saan akastoy kadakkel dito'y balayo? Manungaminen atawan tinapalabas. Kitaam ita, naan-anay kan abalasang. 18 kon auntie. Katsapay kuma, tasaan ka maitulad ka ni nanang mo. Adi na inlepas ti panagadal na, ta inununa na tinakiasawa. Saan nakakasta, auntie? Talaga nga ipaypaysok ti agadal? Amom sweet, kinapudno na. Maasyanak iti klase ti panagbiagyo. Iso nga ro day tatirason, auntie. No apay akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Amok akaguran akon ita ni nanang mo, gaputadyak inikkan iti kwarta. Pasensyahan nyo lako man ni nanang ko. Idi pa'y nga iyaw awis ko nga umay agtrabaho, ngam saan na akayat. Tamas kay kayat na ti dumawat iti kwarta. Gapo, tanalakalaang ti dumawat. Ay, wan nga rod, auntie. Jakman amo, no apay akasta ti ugali ni nanang. Ni matmanong mo a Denver, artak mo't. Idi pa'y nga imbagak nga ikak iti trabaho. Ngam mas kay kayat na mo't ti agin inom iti arak. Amok no apay anak ko rapay ti panagbiag mi, auntie. Naamiris mo ka din, no apay akasta ti sitwasyon nyo. Wan, auntie. Gapo iti kinasadot, bisyo, kan saan anasaya at nga ugali. Iso an nakatali ti pamilyami iti kinapanglaw. Nasaya at mo't no naamiris mo dayta. Nakasagana katulungan ka amang ilepas iti kursom, sweet. Taamok ana idumduma ti kapanunutam. Agyaman ako unay, auntie. Nanang, anya jay damag ko, pagadalan ka no ni Auntie Mercy ni sweet. Asino tinagko na iti dayta? Kanun numero 1 nga imot dayjay nga antay. Saan ka di nga imbagakan ka ni sweet? Awan mo, tinadakdakamat na kanya. Ang mga no ijayan iling agyan ni sweet. Edi dakkel abalay ni Auntie Mercy. Anya, panawan na tayon. Saan yung nga ipalubos, nanang? Awanan ti agluto ken aglaba no pumanaw ni sweet dito'y balay. Namatimot adagos. Kaya't nakaday nga aramiden dalaang ababaunan. Lapdan yun ni sweet a pumanaw dito'y balay, nanang. Kasi kayo lang, no si ka lang ti agtrabaho. Nasaya at nagawid kan. Nagapuak namin iti balay da, auntie. Anya timparamid na kan ka. Pinaglinis na kakaday ijay mansion abalay na, ha? Nanang. Saan kan nga agsublipay ijay balay da? Nagbabamot ti panagkitkita na kan ka, tapaglinisan na kalaang. Pagadalan nak ni auntie, nanang. Nagkinaawatan kami iti dayta. Agkahera ak iti gasoline station na, no awan klasek. Anya akahera, paglinisan na kalaang. Isukat akasto iti biyag tayo. Tas saan nyo akayat ti rumangay? Sadot kayo amin dito'y balay. Ay, di ta kiramraman dita.
Di na kita nakasta, sweet. Pumanawak dito'y balay. Kat baliwak ti biyag ko. Agbaligi ak no awanak dito'y. Kat jak kaya ti maipada ka na kayo. Dita kayon. Nagbastusan da ito, Sweet. Tumpaaksan. Ay, Sweet! Agsubli ka man dito, Sweet! Bayamon, tapudno met ti kunana. Puro tayo amin sadot. Iso nga grigriga tayo latta. Puro tayo dawat. Da kayo man ngamin ang naganak mi. Isumat ti pakpakita yo apagwadan. Isumat at itinulad mi. Ay, Alah, agbalbaliw tayon bakit? Manipod ita. Sana kun nga agsugal. Sige. Sanak matang agbartag. Kinagagat ti kasapulan, tapno rumang ay ti panagbiag. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 18. Aramiden nyo amin, akabaulan nyo amakilangan, asi kakapya iti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Nagbayag mo ti pa nagis-istoryayo ka ni Gladys? Umana ka mo tungtungan dito balay. Apay, awan trabaho na iti balay da? Ay, si kakit dimat. Nalpas namat nga ta amin na trabaho na, Apay akasla allergic mo ni Gladys no may diti balay. Kasla saan mo akayat nga mo umay diti balay? Diyak nga rod ka ti pa nagkit-kita na kanyak. Anya, kit-kitaan na ka? Kitun met. Ay, saan mo nga ibaga akursunada na katigayem ko? Kasta ti madlaw ko itigayem mo. Apay, saan mo akaya tigayem ko? Pakawan. Diyak la kursunada tigayem mo. Ay, nakabsat ko. Nakapilpili ka, no kasta. Kano nagpintas ni Gladys? No napintas para kan ka, saan kanyak? Anya? Asino ngay nga ro tinapintas para kan ka? Amom di apo ko ni Bagat Sandra, di abagatan. Di ngay agnaga ni ti Jackie. Ay na, dayjay ti kayat mo? Imbag ano kayat nakadayjay? Saan ka di nga agad-adal iti kolehyo dayjay? Wen? Kat, dayjay ti ararmag ita? Ay, kat good luck nga rod, kabsat ko. Sapay la ko matakayat na kanto. Kaano nga sungbatan nak, Jackie, ading ko. Amo mat nga agad-adalak pay lang ang manong. Uray no sungbatan nak, sa anak mat ngagbalin ato bang iti panagadal mo? Agpaiso, manong. Wen, tulungan ka nga agadal Ngam adda kondisyon ko nukas pangarigan ta sungbatan ka. Anya nga dayta? Ilimod ta pay lang ti relasyon ta Taagungot ni apong ko no maki-boyfriend na. Awan problema ading ko. Kasano nga rod, sumbatan na kon. Sige manong. Ngam ikarim atulungan na ka. Mapanak manen ag-eskwela inton bigat. Sige, ikang ka iti pamasahe nga agbiyahe inton bigat. Agyamanak nga rod manong. Apay nagmaya ti isam mo, kapsat ko. Kunak to matakayat nak ni Jackie. Pag ko naamot, akayat na ka. Sinong batan na kon? Agpaiso? Budwan. Kaya nayat kon. Ang ilimod mi pala ka no ti relasyon mi. Tasaan akayat ni apong na maki-boyfriend. Di, limod nga ron ti relasyon nyo. Kapilitan tagis iskwela ka nga ron. Naibagal daw mo, Jackie. Kailiw ka na makita. Apay nga may kapailaang dito balay. Apay ka di. Sigud mo't nga umayak
Saan ka di ako nak nga ilimod ta ti relasyon ta? Ilimod tamat. Di tamot ibagbaga, adatan. Saan nak nga rod asagsagida na? Ang mga numakita ni Apong. Kampay di, agar-aram kapay laang. Well, di ka madanagan. O, ikan nakadimanan iti kwartak inton ang subliak iti pagadanan? Wala, ikan ka. Imbag lakit din taadda ka amang tultulong kanya. Kanayon nga minakurang ti allowance ko. Kakaasi ak amang ibad budget itadda kwartak. Kasta ka di? Sana bale, tada ako namang tulong kan ka. Kaano nga rod ti panangted mo iti kwartak? Ita ka din? Wala, tama nga no dyan makaumain ton bigat. Ay, agyaman ak no kasta, Rodel. Naglawa mat kanti naradom apagmulaa, manakaw. Ay, uwan tatang, nasken doble ti gagat ko ita. Nay, taapay. Mga sawa kan? Saan pa ay? Ah, Kaya't ko dakdakil ti maitulong ko ni Jackie. anya? Tultulungam ni Jackie. Uwan tatang. Ay, saus anak ko. Saan mo pa'y nga asawa? Hanggang tultulungam maun. Uwan agis iskwilang road. No kasta, ibagam nga agkasar kayo nga umuna. Sa mo tulungan iti panagadal na. Saan nga road ang mabalin? Tay manugot ang iti kondisyon na asong batan na. Basta ilimod mi ti relasyon mi. Saan nga minakayat ni Apong na amaki boyfriend ni Jackie? Ay saus, narigat ti kasta baraw. No isukat na kantaw, ay awan maaramidam. Ta saan mo mat ngarod nga asawa? Saan ka nakasigurado ka ni Jackie? Di naktulog ko ni Jackie tatang. Istrikto mo't ni Apong na. Iso saan to nga rod ang makaboyfriend iti sa balay. Hi, Manong Rodel. Oh, anyat masapul mo, Gladys. Awan ka din ni Rema. Awan. Apay, aday bagam kan ko na. Ada ko mga Rod, Manong. Pasensya kan tawan ni Rima. Agsubli kan tulatan. Mabalin ka din nga urayak laangan. Mabalin ka diti makais-istorya kanya ka. Ay saan? Adupay ti aramidat. O sige, panawan naklatan dito'y salas yun, no adar aramidam. Urayak ni Rema. Anya? Apay, importante launay ti ibagam ko ni Rema? Amok, no apay akanayon ka nga umay diti balay. Gaputa kayat nakama kita. Tikunam, jak madlaw ako kursunada na. Ibaga kong tipod no Saan ka akursunada? Ken addan ka ayan ayat ko. Ni Jackie. Isuti klase ti babaya kayat ko. Saan nakasken ka? Apay mo tinakas na ti bagbagam. Gaputa jak kayat ti kanayon ayo umay mo diti balay. Apay awan trabaho mi di balayo? Ay, sige nga Rod. Mapanak pa'y. Pasensya kan. O sige, sa anak to nga umay diti balayo. Apay nga taasan matan nga umay ni Gladys diti balay. Ay, kat masaya at ano saan nga umay? Ay, apay nga ta. Amom ka di akas lakabsa ti pangibilbila nga kankwana. Apay mo? Diyaka mo, ngam asidag tirik na kankwana. Nasingpat nga min. Uray may sa tigayam ko. Basta kas kankwana. Rumbang lang agsingsingpat na. Awan lang aro din pamuyaan na. Sakit na alas ti ugali na. Di awanan. Oy, sobra ka mat. Adamot itsura na Apay si ka? Gwapo ka aya? Adumot ti atiwak dita Saan ka unay nga aguy-uyaw kabsat ko? Madiday ta. Ado ti tao ita sabado tatang. Apay, at dapay gatangam aya. Kaya't ko ti gumatang iti irigalo kini Jackie tatang. Ay unay ay. Ikam lang aro din iti allowance na. Igatangam pa iti regalo na. Kat siyempre kasta ti panagayat ko kini Jackie. Intun maminsan taon. Tanay, nagado a tao. Agawit takit din. Alang aro tatang. Maminsan ton. Nay, anak ko. Kumita ka ijay abanda. Saan ka di ani Jackie dayjay? Adda kasinsin na labay na alalakay. Ni Jackie nga peso.
Nag-sweet da iti kasinsin na labay na. Asit kak idatatang. Ay saanin. Iti daytaan ay matangam. May sa ti kayat na asawain. Luklukun na ka ni Jackie. Ha? Saan ang nasaya at ikababalin dayta a babae? Iso nga i-break mo. Ta saan pa'y analadaw ti amay? Nasaya at matadakan, Rodel. Kasapula kaming ti kwarta. Ada babayadan mi iti pagadalan. Ibagam iti boyfriend mo, Amaysa. Ta iso ti bayad iti ko na mababayadan. Anya ka din ti bagbagam. Si kalaang mo ti boyfriend ko. Ulbod! Nakita ka itay nga adda ka kuyog mo. Nag-sweet kayo, bay. Lukluk ko nakalaang. Ibagam man ti pudno kanyak. Inayat nak ka di. Wano ti kwartak lang tinapatagkan ka. Sorry, Manong Rodel. Ngam nabayagan akayan ayat ko ni Johnny. Kat iso ti ayat. Awan sirbi mababae. Isublim dagitin intad ko a kwarta. Pangalaak nga iti kwartak, Manong. Bayadak tunga, inton addan trabaho. Napintas nga agpaiso ni Jackie. Ngam saan mo matgayam akabukbukodan, kabsat ko? Awanan painday di a babae. Kwartak lagayam ti inalmanan na. Basol mo matlaang. Tanagpaloko kakinkwana. Tay ko nada nga rodan, awan ti mangloko. No awan ti agpaloko. Jack mata mo kas jay gayam ti ugali na. Amumat, asaan kayo pa'y anagkasar? Ngam aggasgastos kakit din para kankwana. O saramat ngamin ti panunot mo kabsat ko. Gapoy ti panagayat ko kankwana. Iso nga, kas jay tinaramid ko. Pues, balbaliwam day tanga style ti panagayat mo, kabsat ko. Anak ka, damag ko nga damanan gasgastusam a babae. Talaga nga minakurso na anak ni Heidi. Nagpintas nga tatang. Iso ti kayat ko ang maasawa. Ay, kat ibagam tagkalay sa kayon. Sige, padasat nga isingasing kankwana, ngagkasar kamin. Ay, katun tangay gasgasto sa matlaeng. Isingasing mo, ti pa nagkasaryaw. Ay na, nagswerte akong tatang. Numan nugot ngagkalay sa kami. At ako maipagakkan ka, mahal. Anya dayta, mahal. Sapay la ko mata, umanugot ka. Anya ngamin dayta, mahal. Kaya't ko ngagkalay sa ko man. O kwa, mahal. Ikan na kumapay itinaan-anay a panawan amang panunot iti dayta nga imbagam. Sige Agam, sapay la ko ma. Di mo ko mabaybayaganay. Kumusta nga iti ibagbagak a panagkalay sa ta, Heidi? Kwa, Rodel. Sige. Umanugot ak nagkasarta. Ang adanas kan amaamuam. Kat adakan ka. No kaya't nakpay nga ikasar. Anya nga inday ta? Kwa, Rodel. Masikugak. Anya? Sino ti amatisikog mo? Ni Derek. Ha? Kunak no ay ayatan na ngam saan matgayam. Idimpod no ka masikugak. Saan mat na nagparparang kanyak. Nagpukaw mat na kasla asok. Anya? O anya, umanugot ka kadi ang mga langon iti dayaw ko. Sa anak atanga, tapno itakder ko ti saan ko aputot. Gunggunam aday ta, napasamakan ka. Agpapada kaya amin ng babae. Manluluko kayo, manggagamit kayo. Para kan ka, kabsat ko. Anya da ito eh? Invitation card. Anya? Naggapan na? Ni Gladys. Ha? Agkasaran? One. Kat siya, ti maid of honor na. Amom ka di a foreigner, ti pakiasawaan na. Gwapo, kan nabak ng a foreigner. Agpaiso ka dito ibagbagam? One. No kaya't mau makita,
Dumar ay kanto inton kasarna. Kasla mabainak, mat. Pagbainam ko mangay, mat. Saan ko naibagakan ka? Pinabainak ni Gladys. Iti umay na dito'y balay nga awan ka. Anya? Ay, sumot lagayam asaanan nga imimay dito'y balay. Anya timbagam kunkwana. Apay ako na mapinabainam. Awan ka dito na ibagbaganakan ka? Awan, mat. Imbagak saanan nga umay dito'y balay. Imbagak nga amok, akorsonada na. Ngamjak kayat. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasta. Kat saan mo matasigurado na agpayso akorsonada na ka? Isong arod ang mabainak at dumar ay iti kasar na. Dahito yun ti gundaway mo nga agkid daw iti pamakawan kankwana. Anya ti ammom no iti panagkid daw mo iti pamakawan kat saan da kanton alukwan dagiti babae. Congratulations kada kayo, Adwa. Thank you, Rodel. Naragsakak parakan ka, Gladys. Sapay la ko ma. Tapakawanan na, no nyaman tinaisaw-sawang ko idikan ka. Awanin kanyak dayjay, Manong. Nabayagan ang napakawan ka. Kat naragsaka kon iti biyag ko ita. Imbag ka pa'y. Tanabiro kang ti lalaki apudpud no amangay ayat kan ka. Oray si kamat, Manong. Mabiro kang tulad na ti babae, amangayat kan ka itinapod mo. Basta ti sapulam a babae, katay na pintas, ti panagpuspuso na. Iti panakiasawa, naskan aso kimatom ana imbag ti ugali, kan aramid na. Di kamot mang pasakit itirik na, tapno saan nga agbalatokan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Buclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti maikadwa a Corinto, Kapitulo 5, versikulo 7. Agbiag ka babaan iti pamati, saan ang babaan kadagiti makitkita ti mata. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Oo, Alma, anak ko. Saan ka din ang maigawid? Agim impake kamutan. Imbagak mutan kan ka, nanang. Mapanak agtrabaho iti Manila. Ngam kasanon nga, dagiti anak mo atalo. Da kayo pa'y laang ka ni tatang ti makam mo. Amumat nga da trabaho kiji barangay hulanak ko. Hay! Anya launay mo ti trabaho yu para walis iti kalsada, kan aglawlaw ti barangay. No agsilduak, dakdakkel pa iti ipaw it ko akwartayaw. Di kay agdanag ka dinanang. Sustentuak dagiti anak ko. Basta da kayon ti makaam mo kadakwada. Ang pagsaritaan mi kumapay kini tatang mo, anak ko. Saanon ang masapul, nanang? Imanugutan, kinasarita kitayon. Nay, alas 5 niti malam Papanan nyo ay kumari Delia. At the Bible study mi ita, Lota. Bible study. Ay unay kamutan, Maray. Adda ka di maitulong dayta iti biyag mo. Umay kakit di makiin istorya ka da kami. Kas makita mo't, agruruar dagiti tattao no kastoy amalam. Da kayo latan, Marilota. Mas importante kipapanak. Kunamot lan asino kamot asanta. Adda ka di ibagbaga, Maray. Ako awan, Maray. Si kakit di ati awisak. Mapantama ki Bible study. Anya? Ay, si kalaangan, Maray.
Inton madamdam inna kon agluto. Ay, saan ko ang maisa parte kakasta abambanag? Nanang, lumabalin. Saan ka kumana pumanaw? Ay na, mapanak nga rod manggad iti Manila. Iti kasta, ada maipawit ko kada kayo a kwarta. Dito ka kuman nga agtrabaho. Anya? Hoy, di ka man nagsangit a kasta ha, Ray? Diyan ngamin kayat nga umadayo ka, nanang. Di ka nagsangit. Adamot dalulo ken lolam. Saan ka di, tatang? Wala po. Di ka nagsangit. Kada kami kinilola, Madelia. Nangag mo, Ray? Ay na, dakkel kan. Si kamot la timang taripato kadagiti duang addem. Mabalin mo't ngamin adito'y kan lugar tayong agtrabaho. Saan ka adagulit ha, Ray? Dakkel ti sweldok iti Manila. Iso akayat ko ijay. Panawan na kami, mat. Kasi dagiti duang adding ko. Saan kayo akaasi? Tapawitan kayo matiti kwarta. Di kan sakit di makawawat. Ala, sa kunti mang ipalawag iti apo, kalma. Tilaing may bagag. Saan mo kumalip-lipatan ti obligasyon mo kadagiti anak mo? Wan tatang, saan to Apulos? Nay, madamamot gayam ti panagwash-washing mo, kumare. Wan mare, nagado ti lalaba kita. Takasano, adumo ngamin ti apo ko. Apay ngay asikat ti aglablab para ka nagiti apo ko. Apay ngay ti inada. Ay, napan nagtrabaho iti Manila, mare. Para mula kadagiti anak na. Ay unay matikastan. Nalpas tayaw ang nagtagibi kadagiti anak tayaw. Itataadaan iti bukod abiyag wenno pamilya. Ay dagiti matapo ko tayo ti sumaruno nga awir tayo. Husto ka, mare. Ngam anya ngay nga rod. Diyak mo't mabalin abaybayan dagiti apukok. Ayun gayam, anya ti gagaram. Umay ka kumangaron awisaw. Tamapanta makipista ije kabangibang a barangay. Ay nga, diyak masango, mare. Tanay masapol amalpas ko dagito'y lalabaak. Tadaman trabaho kun inton bigat. Agwalisak iti aglawlaw ti barangay hall. Ay, sos, mare. Ang mga nubumaknang kan, gapu iti kinaado ti obraam. Anya, ay si kamot, mare. Nagatukot ang masasaumon. Nilatan susan ti awisam. Rabiin bakit? Di ka kadipay lamaturog. Ay, diyak pa'y mat makaturog lakay. Nalabit, gapo iti banog ko ang naglaba. Masyanak ba't kan Kadelia? Kalpasan ti panagwalis mo iti barangay. Adupay ti ubram dito'y balay. Kabailak dagito'y lakay. Para kadagiti apo ko ta. Ay, ano ta duma? Pabasulak ni Almang anak ta. Ne, apay. Katuan tano saan ko maapim manaw? Di iso ko matimang taripato kadagiti anak na. Saan ta ko mamarigatan unay? Ay gayam lakay. Malagip ko. Nagpawit ka din iti kwarta ti anak ta. Dahi tangarod ti parikaut. Saan ka numot ang makontak ni Ray nga apo ko tati inana? Anya, ne, apay nga ingata. Kat kasapulan dagiti apo ko tati kwarta. Tanay, umadaning ti panagsasarak iti klase. Apay nga'y. Inwarayo ba't amin nga'y ayam yo dito yung nagtibalay. Dagiti kakabsat ko at inangiwara, lolo. Ay kat inanawam ko maida Amumait nga do ti trabaho may kinilolam. Iso at tumulong ka kumamait. Kuha, lolo. Ala, urno nga maamain dagitag kaiwara nga ayam yaw. Un, lolo. Nakawarwaradan tumot ngamin. Ano tababasit pa'y dagiti adim. Imbagkan ka tadan nakam mo. Un, lolo. Ahun gayam. Imawag ka din ti inam. Saan pa'y nga rod, lolo? Nalipatan na kamin samot tan ni nanang.
Dandanin ti isasarak iti klase. Ngamjak pa'y nakagatang iti gamit ko. Ay, unay matan ni Alma. Nagkaray ngagpawit iti kwarta para kada kayaw. Agam nalipatan na matan. Hello? Asino day toy? Siak! Nagsukatak iti SIM ko. Ay, nasaya tay mawag ka matlaang nanang. Agipawit ka din iti kwartami. Wano, agawid ka din. Nagatumot nga ibagbaga mo na ya. At ka din ni nanang, kasaritak man. Adda, agkupkupin iti badbado alin na baan na. Itad mo rito cellphone, takasaritak. Sige nanang. Lola, kasarita na ka ni nanang. Kasta ka di apo. Buto ita cellphone mo. Nasaya atay mawag ka anak ko. Di na ka ngamin makontak to'y anak mo. Nagsuwatak nga rod iti number ko. Ang maapay nga yan ako. Amumot aday tati kontak mikan ka. Saanin anaskan nga ipalawag ko pa'y. Wan gayam, imawagak ta ipakaamo kada kayo nga awan akon iti Manila. Kat simurot akon iti boyfriend ko dito'y Pampanga. Anya, nga maapay nga ay. Kasanoon dagiti anak mo dito'y. Agipaw it ka kumamot ha. Tapno adain ayon ko iti masapsapul da. Da kayo pa yalati makaamo ka dagiti apuyaw, nanang. Angam tumulong ka kumamot anak ko. Lola! Nawanan ka matan iti puot! Lola! Sa dino ti ayan ko. Ay, adda ka dito'y ospital. Awanan ka iti puot. Isungay taray da kan dito'y. Anya, ay agawid tayon lakay. Awan pagbayad tayo dito ospital. Saan mo kumapanunutan ti magastos? Delikado gam ti kasasahad mo. Anya? Naku na ti doktor, anakaron ti diabetes mo. Anemic ka pa'y kanaw. Sumatlagayam anaawanan kay ti puot. Ay, kasta ka di. Sumatlagayam, asaan nga akim-imbag dahi ti sukat dito'y sakak. Kuna ti doktor, nga imabot pa iti 300 ti sugar mo. Ay, anya ngay nga rin ti kuna ti doktor lakay. Agawid akka din. Saan pa'y? Obserbaran da pa'y ti kasasaad mo. Di ka nagtukyad pa'y. Takas iti na kuna ti doktor itay. Dili ka daw tinakita da sugat mo. Lakay. Agpalaboratoryo ka pa'y kanaw. Nasaya tayo may kaadagos, layo anak ko. Diyak amon ti aramidag. Wantatang, nagbiyayak adagos idi rabi Idi naamak ti sasaadan ni nanang. Ay, takal ti magastos tayo ita anak ko. Kat daytoy pa iti parikot ko ita. Anya ti ko na ti doktor aya? Nasken ka no ama operaan ti saka ni nanang mo anasugat. Anya? Wan layo. Ikatanda ka no dagiti nabulok alasag iti saka na. Iti kasta, saan nga agwaras tinarunot alasag na. Kasta gayam tatang. Ket kaano da nga operaan? Inton bigat ka na o. Daka mo no pangalak iti kwarta ha. Amo kadakkel ti bil tayaw ta private nga ospital da itaw. Bayan nyo tatang. Tumulong ak iti babayadan nyo. Agyaman anak ko. Sikapay ti makatulong kada kami ita. Idinto ta saan da ka natutulungan. Manipod ng asawa ka iti adayo a probinsya. Nagan na kayo. Saan kayo mabalin na baybayan? Pinaraburan nak ti apo. Ket dimuras ti negosyo nga agasimbal iti tricycle. So nga ita, mayatan ti biyag ko. Ay na, agyaman anak ko. Naiduma ka iti kabsat mo. Tila bagbagi na ti pampanunutan na. Kumusta tinaopera na sa kayo, nanang? Awan mo't marignak iti saka kanak ko. Kasta talaga. Tasaan pa'y anagmaumaw ti anesthesia. Ay, agyaman unay kan ka anak ko. Uwan ka din, nanang. Ti panunutan nyo kat agimbag kayo. Adda ka si tinamarso anak ko.
Agimbaga kat makapagnaakpay. Dahita ti dayawak kada kayo, nanang. Tanapigsa ti pamati, oh. Naskan laeng, anak ko. Diyak kayat ti agbalin at agansan kada kayo. Saan kayo matakasta, nanak? Tanakitak no kasano ti kinagagat ken kinaanos yo. Ay, agawid tayo kuman. Ijaya kun balay ng agpaimbag. Sige, tadamagak iti doktor yon no mabalinan. Ay, man anak ko. Ad-adang agsakitak no agbayagak dito ospital. Gaputa dumakdakkel ti bil ko. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Sige, nanang. No palubusan na kayo ti doktor yo, agawid tayon. Ay, sino nga tamo ti umawawag ka nakasapsapa? Hello? Sakday to'y Alma. Da kayo matgayam, tatang. Imawag kayo man. Kasano? Di da kamot mauray nga umawag. Awan load ko. Agawid ka kuma dito'y lugar tayaw. Amo mat tinapasama kiti inayaw. Tatang, saan ka doktor? Tapno matulungak ni nanang. Saan na makatrabaho ni nanang mo? Asino nga itimang taripato kadagiti anak mo? Talo ken upat itawan dagitan, tatang. Saan nyo matidabagbag katan? Saan mo nga mo tirigat mi, Alma? Nagdakkel ti bilmi iti ospital. Sakit ita. Ginabsuon metten ti mureng ditoy. Awan ti katulungan, may. Ay, no apay mo't ngamin anapasamak ti kasta ka ni nanang. No di mo kaya ti tumulong. Alaam mo dagiti dua babasit nga anak mo. Anya? Saan nga ron akayat ni Alma ti agawid dito'y tatang? Ay, saan nga ron gayo? Dakela parikot ko itadayta. Ha? Kunak man no agawid din ni nanang? Ni Alma lang ti kabsat mi asabsabali ti ugali na. Nagalas. Mangmangag na ka ni Ray. Uray pa'y. Adanakam mon Ray. Nagalas ti arami ti inam. May itured na kayo abaybayan. Idinto takastoy tinapasama kini Lola yo. Ngun nga rod, Uncle. Kaasimat ni Lola. Husto ka kanakan. Saan na makatrabaho ni Lolam? Kasano nga rodan? Dahita ti parikot ko italay yo. Amumat nga dumut lang ti ubra ki jay talon. Sige, tamapan ko birukan ti kabsat ko tatang. Katiyawid ko ditoy. Ta iso timang taripato kadagiti anak na. Ay, husto day ta na panunot mo, Leo. Imbag may tadalugan mo, nalakati pa ng sapul mo kinkwana. Wan tatang, saan amabalin at ilakay kayat na ti aramiden na? Kumusta ka matan nga Maray? Nasaya at matan, Mariluta. Naimbag mat at imasyar ka. Ay, nadamag ko kaniray, nga insang putdakan. Wen, dakkel ti kaasi ni Apo kanyak, Mare. Kasta pa'y lati makunam, kat di ka lang arudan makapagna. Wen, dakkel ti bil ko iti ospital. Ngamado ti timulong kanyak. Anya? Adamat PhilHealth ko. Ken nakaalap ay ni Leo iti tulong ti gobyerno. Ken dagiti na duma-duma at tao. Ken kastamutan kadagiti anak ko. Nagtitinulong da. Malaksid kini Alma. Ay, dahil lang sa mga anak mo tinaidum-duma ti ugali na. Wen nga rod, Mare. Saan ngagpapada ti anak? Ay, Mare, maisabalik mat ti saritaan. Ay, kasano kang ay makapagnaitan. Taan na opera mo ti may sasakam. Dakkel ti panagtalag ko kini Apo Diyos, Mare. Pagimbagan na ti saka, kat makapagnaak mo't laeng. Makapagnanto ka numanan. Di na lang arudan maigaraw ti saka na. Nay, agtantanamitim ka mo't, Mare. Adda ka di ibagbagam. Ay, awan Mare. Ay, bilibak lang iti fighting spirit mo. Kagawid ako nanang,
Kitne, mabayag manan sakto makaumay. Wala nako. Agyaman nak iti ado sakripisyum kanyak. Ken ado agastos mo. Unay kayo laki din na yananang. Nagsasao kayo, kaslasab sa balyak. Pudno umatan ako. Noawan ka, jakla amon. Dakkel ti kwarta ginastos mo iti ospital. Kada kayo amin nga kakabsat. Si kalang tinakatulong kanya iti kwarta. Kanya ngay nga rod. Kas demot nga rod ti kabibiyag dagi ti kakabsat ko. Katsi ka ti pinaraburan ti na Marswa. Gaputan na parabur ka mga tanak ko. Ala, agpaimbag kayo nga rod nanang ha? Saan kayo nga agtrabaho dito balay? Wan anak ko. Diyak kayat. Amanayunan pa iti pagparikutam. Amok nga adon ti sakripisyo mo. Dahita ti kayat ko kada kayo nanang. Sige, agpaimbag kayo. Awan matan ti parikot yo. May papan kadagiti duwa nga puko yo. Tay nalaidan ti inada. Ay, di nakman laim ay sinarungkaran ti adim. Saan nyo na panunutan dayjay? Nasayat met, tanaited ko dagiti anak na. Iti kasta, isuntimang taripato kadakwada. Saan pa'y amay nayon aparikotyo ditoy? Ay nahagyaman ako na anak ko. Noawan ka, talaga adyak ammo ti aramida. Si kakaning agpay sudaytan, Maridelia. Wen, mare. Siyak day toy. Di mo't saan ka makapag naide, maray? Idi amare. Ngam nga po iti pamatik iti apo. Iso nga imimbaga kat makapag na akon. Anya? Amom ka day. Saan anagatang ni Manuel ti inreseta ti doktor nga agas ko. Gaputan ang inaunay. Tasyak tinang ibaga asaanen, tanaibusan kami. Angam gapo iti kararag ko, ken karkararag dagiti kakadwak iti simbaan. Adtoy, nagimbag ti sukat ko, ket makapag naakon. Ay na, milagro nga ron nga agpayso no kasta, mare. Wen, mare, nagmilagro ni Apo Jesus kanyak. Ay, kasla saan anak kapapate. Tanakita ka ide, kat talaga asaan mo amay garaw ti sakam. Wen, mare, talaga amilagro ti napasama kanyak. Ta ide, jak makatakder ng agmaymaysa. Ngam ita, makapag na ako ng agmaymaysa. Awan pa yun saklay ko. Italag tayo, ti amin tayo iti Diyos. Ngam ket di, liklikan tayo dagiti makapadakas iti salon at tayo. Tulungam ti bagim, ket tulungan na ka ti Diyos. Papagayam, ditan ti naggibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Marilyn Masedman. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.